Sali, mangayaw iye. Waka paroka. Nalkomu. To ina. Apa sa iku may kai kasi fa kai ka feeling. Nakamalia. Nakamala iki. Pakulale. Nile fakause. O whainga whaala tua o se soli tula whono. O pālota e maua mai manatu whailoa ai leo mea ai tau mawha ma se leni. Tā awhile whaatou sina e awhia ai tupulanga lalo waua. Sili, se ngala se kai ngai whaika miki. E mo lia sui tau wā, nana komite tu ina atu le tupe, ma le tangata e talia ina le tupe. E uma vau ke roka kangak paroka ia. E whaasalaina se tase tau whaafefe pe tau whaamatau se tangata pālota. E le whaatanga ina lo whaalawalawe so se tangata pālota pe a whaila na filifilinga. E le whaatanga ina po iona tu atu i tua ni whaamatalanga tau pālota. E le olo o whaitau wina pālota. Ai, se to ina. Aurunga ma we roka paroka. Manatu i lo atu ru, whaata ua lau pālota. Fia toi whaatalo whaatu sa mua le nei e fiafi le tatou pokalame lona vaenga lona lima. Le pokalame o whainga pālota sa mua le lua whelua lima e peo na masani ona e mai mua mai ai ia fiafi o pō o aso sa te tasi. O le pokalame le nei wa mawhai o na awina atu no le lango sua mai a le ofisa o whainga pālota sa mua e le ngata ili na e molifo i le mātou whaafitai le lava i le komesina o Beretania i le atunu. Awa ana le sea noa ia i la wane e le mawhai o na awina atu le tātou pokalame. Mawhai e fo na longo pupu ali i aila o tau whaafonga anga inisi o whaasolonga mafuafuanga a o alo atu le tātou atunu o le tātou whainga pālota i le whae unga o le nei masina. Ia o lea ua ma whaatase nei, wo fiafia e o ma whaatase nei ma le whionga le so upu o le ofisa o whainga pālota le nei fiafi. Ia le whionga ia se montafa lima se montafa. Se montafa lava ia le tatai ape o lau toa tau leo se unga. Ia o le lava o lo awai mai le mapo. Kalame whatala whata se montafa. Whaafitai fo o mo le ni avanoa ta mafuta whaatasia i whau pongo le tātou po kalame le ni vai yaso. Ia le ngata fo i o paanga whaafonga le tātou wala ata le TV tasi. Ia isi fo o tātou wala ata le ua maruol o mawhai ona au inai le tātou po kalame. Ia fia e whaatalo whaatu fo i le nei vaenga o le tātou po kalame. Ia maro whaafitai lava se montafa o leo te vai atu. Aku atu le taimi nei o leo atu e tolu vai aso o na whai leo le tātou whainga pālota le aso luas fulu malei vai te vai atu pisi lava o to wafo fuanga mo le vai aso po. Sao le lei lava le tūlanga le na ua savali e se tua aso. A wati renga lata mai maso ole pālota. Pio na e tāua ia tu e pauna vai aso le te toi o lata mai lava ia le tūlanga le tātou whainga pālota e pe ia ona iai. Ia ona o pisi lava le office. E pio le ala le na o le toa watu le tālo sanga. Ia pe mawhai ona mai sina o to mo le vena tutupu le lava iaso. Whaafitai lava se o te lo le taimi lava o lo whapeona tuli mai lava ele malu le tunu. Po ua iei ni whai unga fo i o talo sanga po o tangi ia na whaulu. Le na pa umai le sputasi le toiva le alo whangasolo. Nei, o le taimi la neo le vai aso le neo lo whangasolo i le mata upu le tangi whaasanga ia i le whai unga le komisina. Whainga pālota. Na wālai o na mawhai o na resitara. Leo lo tawa mele fionga ia le atino. Fale atalua. Fale atalua. Ia o lea la lo whangasolo taimi le nei. Ono lo silingia le montanga. A ese foi le malie o na whaalongolongo atu le matau kule le whaamsinonga. E peye ese le whaata atianga. Foi le o le po le whaata autonga le o le fioanga le vaiusu. Peye fōlinga mai e avera la tau whaamua moi fwai fale. O so a whai la whaape whai montanga. Ele peila la tu sa pe wa e la tu sa la u fai la montanga i tonu no ala tau fa longo atu le fa malam la maanga tu sa o fai fale ni a fai o te tau va lo no winga o le sa o le mato fai fale a vela ia la ta
La te montanga. O le montanga lana e mo moli te tono le. O isi le fontanga la le. Le fa pe e fai fale. Pe o la tau fa longo atu le na ia. So le la lo o fina winai la le tau pule lo mo famsino. Ia o le tulanga lana o lo o fa pe ona ta oto mai ai ia tatou talasanga. E foi ai sima tau pui o lo fa nga solo le toi ai le toi wala aunga o le awanga. Foi le tau fa se le vas fo. Ia ona o lo tau mawhai ia leo ina ia mautu le lei. Ia ala tau molianga. Tulanga na o lo whapena tau tome. E pe o le vaso ele sa. Ia le fontanga fo i male. A fio ngare komsina o whai ngā palota. A fitai lau. E sa o le nei lau. O le usawari nei le limo vai aso talu o na whanga solo fufuanga ia. O le aso a tofa la vai komsina. E whai ile la tu whilo inga male. Masena o lau tu sitama lau pasala lau e pi o na iai. Ia o le awatu pe ia se au te lengo nisi o vaenga tā ua lava. Ia sa whapea o nā sauno e le fionga i le komisina o whainga pālota. Ia ile nei vaenga o le tātou Porokalame. Salau malua afe lua salau ko luongo. O le kākulola ngā lewa finalize. Lewa i le terminate. O le kua o whainga la ngā kākulola pāloka mo sirifia. Wa vese o maka ka māririu. Wa vese mo fo i ma tangata fo ia le akolu fo kasi la skosu o Oktober. Sa yo o i le aso le safo fo whainga pāroka a pelila ka song fo. Mo si fia lau wa isu ka koulola pāroka isu ka wā. Pampinga fo la ko komiki mai la ko umai mga mele lola. Lau wa isu mai ka ko ofisa. Ko if kungai do ofisa o le printing roll. Le lola fo ile le print le lei mai la sulu o kuso a makainga print. Le lola ngai kasi ma lola ia lau abe kua. Pa wale se ngā lau print le lei. Ia mwhaakingo hui le longkulanga lola ngai whaonga i ka ko whainga pāloka. O ka pinganga ro hiso whainga pāloka ro whaawau pēia whaamsungonga fui peonga iai. I kei mingei, o whaamumui ro fisa la suli mo o kuso i le afiafi. E ku inga ko ia lo ia mul silfia le atunu. Sui tau wā umo i ku mālo pāloka. O le whaapinganga wā whainga pāloka i le asolufu luiwa o kuso. Aso sul lima mafuanga renga fa loku le fiafi se uma le fam sunga ku nga menga fa unga i le kaao ia on ku nga kulo le fiafi ia le riso sui ka wa umo ku malo palo ka kai kasi lima so kasi le tunu mo silfia ale sul fa o kuso e ku nga kwai ia fa salonga le ofisa ku sai malo ku la fongo i fa le palo ka uma kai kasi i ko kongo ku malo lima sutas ale tunu o le vai asungei pe un consilfia vai asungei la fanga solo i le ngaluenga lo fisa i pouco ia ofiso lo leo tonu tu malo i polu masavai o lo fakalkali ai le o atu le tunu o tal sangaina i le palo como moa le la sulu fiko o kuso o lo avanoa e afia ina e fa kumul kalsanga e kuinga mai do fisa fa ka sei ma pepa fa maungia ba nga pensione lo nga ba ele IT pension ya o ba nga fu yo ye nga se tu mau tino ya e ba nga fa maungia fu ile fa maungia ai ele nga kai le ya o lo fa fo nga palo kai la ku lo kausia ya o ka ku tamam tilama tu e fa penga fu la ku imba nga o fa ko e kalia fu la ku em fa nga palo ka ya ba nga fu ka o caregivers Loa no foi mo la ko malanga i le aso le whakingol pāloka e le ngei le aso whakingol pāloka wao ia loa mo foi ai kuinga mai pe pa maungia e o ngai malanga i le aso nga lufu fiku ia po le aso lufu valu ku meia pe pa maungia whapena foi la tūro ngā ruenga essential services a le atunu me la ko uma e le avanoe kiuke ile aso le whainga pāloka. Ia pawan mer ku inga mai fa maunga mai le ofisa. Lo enga lue ai. I ka ko ofisa ma fa ku mule pe pa sanga. Mo si fia fo pe ngo fai ro vai aso le ngei ko lo ka penga ka ko ofisa ya nga i ko ngai mako i le multi purpose gym. O nga fa mo ku ka ko ofisa maka la pa so a ko ngei le ka penga le ofisa. O le aso lua o le vai aso fou, pe a mai le aso malolo, e ka kala ka ko ofisa le ku mau, i le ka ko multi-purpose hall,
I kua ngai mako o ngāra operate mai le ofisa. So yo ai le aso mai e kako whaikau ngā aloa ia. O le aso 5 o Septemba e mai ai le kako whaikau ngā aloa ia. Ai a maka le whaikau ngā aloa ia i laso mua o Septemba. Kasi vai aso a koe whakingo i whaikau ngā aloa ia o kako paloka. Vai aso fofo i le aso sulfa o le aso tofi lea. E whaatino ai ia o onga mō la ko va ia paloka mo savai na so sulfa vai so fo pa tino ya onga mo la to va ia paloka ia po fai la kuso o sui ka va mo tel sala fai a longa so lulu la sultolu pa tino ya onga no vai nga longa lua i la ko ia sa wa ia onga ale au fai paloka ora fa ki mo ila ko wa onga ina ia va ta u ale awai awa ngara ku nga ko misingi e fa nga fa ki ngol nga ruenga mo le la tu silfia ya fa masang i ka ko misingi ya ma fa pengang fasili ya ila ko mai fa piko ora fa ki ngoa o nga i savai i le sukolu mo le au fa paloka au le sulfa mo le aba vai paloka mo a polngei ora fa pengang fa lo aku se aso ngi va yaso ia o nga mo ila ko fai paloka long vai nga long lua ia ma o nga foi mo la ko vai ka ku paloka aso sulu ono o le masinga foi ngai e fa muka lo ia ku nga me ka sanga mo paloka mo ia o tara la bala no ma ka sanga nga le ofisa ma malu la pensione ia fa po foi la ko e manga o fa ko ia o to wa no le leilea o le paloka mo faukoinga e ka ko ofisa fa ngala ba no le fa ki ngoi e kum kele pe o le aso fa ki ngoi ka ko paloka a kele ka ko ku la sulu fruiva ya na songa kum ya le ba no le ya o ku nga ko ofisa mo la ko inga fa ki ngoi la ko paloka mo o le aso sulfa fo mo silfia o le masinga ngi o kuso fa nga ka lo ia ko fau mai tu suikava ko mai kau mai la suli mai le afia la ko fa salongo lo hisa o suikava uma o ku malo ka kas la so sulfa o luma mai i le se fulu le uli e fa nga ka ile ko e fau tu suikava o mela suikava ke sulua i la sulfa ko fau ku long so fa o le ma fai wa fa pengang fa kingo i e alu lunga ka fa nga paloka ia ka singa me fa ro ko i mamalo suitava i la ko fu ko fa i tu o le sulua i le uli o le aso sulfa e ka un fa i tu o le stofina e asfale le loa tu ina mai ia fa unga fa msinonga le sulima o ku so a le fiafia o ku nga ko ro fa sala nga lo ia ale ofisa ku sai malo tu la fono i sui ka va o tu malo te tas ia o ngai fasi silanga nga mun silfia ke mingai o le atoanga le na o le saunanga le fionga le komsino fenga palota i nisi o mata upu sa fa peo na ye fola sia i le felo inga le matu sitala i le vaiaso ua mavai e pe ia ona failo atu i le ia se sitala i lunatu ia pe a au mai foi ia le fina ngalo o le fionga le komsina e fa mala mala mai ma fa ala tele nisi o mata upu e pe ona mai mo ia i le nei vaenga o le tatou polokalame ai na pauni se o vaenga e taua mo le silafia le tatou tunu ua to le pai ona sa taua e le fionga le komsina i lana folosanga ia uti loa e sili atu ona fou le tala le la fai atu le taimile nei i le mata upu fisa e taua ai ia le toa se fulu ono o le afio ango fale alupo le sa tuto e mai ia sa fu le vala au le latu mata upu i le aso farele le na tea ai ama tau le tatou tunu le sa uta ua le tatou polokalame le vai aso na tea nei ia le tūlanga le popo ia fai unga fale arupo ia le pule maluani il fai pule fale arupo o le tū malo fo ilava lea ia le tūlanga o ila tō bia sa fa pea ona fa auro di talo sanga fo le fasiringia lo la tō anga va ai avea matangata risitala o le lola fale arupo ia ona sa maua lava le la tū fai unga le nai le fono le no ai pe ona ia i lava yaso ai sa fa atali la ona ua ilumo fa masinonga le mata upu i le aso e whaatūlanga toi ma le taimi e wala auai. Ia ono mai lava leo le pule maluani, ima whai pule o e sa avea masui. E o mai mamoli mai le lato lawa whai unga o tasi i e peila, ona iei le ala o e le atoanga o le mata upu le a whale alupo.
Ia ua le mawhana whaawawina fo ile le pesu e su e a mea le alawa o toi tasi ia le puna maluani mwhai pula le tu malo toi ave i tua la tum ta upu o tangata ia sa tau fisilingi la tu o tangata lava o le afio ango fale alupo na ese o ingoa ma whaai o iai ai ono wha mau maunga fo ia le sa ta pae official commission whainga palo te resitalai le wa resitala sa o ia tangata ia o la tau swafa o la tu whaai umatulanga pi o na iai ia pe o la wa uia tau whaalongo atu le au te lenga atua pe o whaatawa ina le lo whaasinomanga o le tulanga au pito sili le au na taua ia tātou nei ia e mai se lava le tangata Samoa lava ia ai toe usi mai lau mai mole a whapeona vavai foi o le tātou Pokalame le whiawhile nei ia una toe taliu mai lea mo le whaawawina o le tātou Pokalame. I le toe taliu mai o le tātou Pokalame le nei a fiafi, ia o le a whapepepei lama na tau whaafonga mele aso mawai, o le sa tama whai whaalau atu, ma tō lau atu sui tau wā, mai i sui, mai tu mālo whai ngā pālota, ia o le la usi mai alau mai moa, ia o le a whapeona tō lau atu nisi o tātou i tu mālo, ia mo la tau sui tau wā. Whaasale le anga, numero mua, le ati nganga, ma tā whai, la wina i inga o le fast, ma ta mua se manu wasati sili purufana o le SUP, pipi pa uli te vita tā riu sina pati o le HRPP, ma se manu sa unoa i malu nuu whai matasua o le fast. Whaasale le anga lua, ma ngele se kati fiaui o le fast, ma ngele tusi ngai ngoa si maika HRPP, malu sa le tolo sulusi wa e lua, tuto otasi, talo uli Josefa talo uli e tuto otasi, wa e lua centenary sa mau HRPP. Whaasale le anga tolu, namulau ulu papalii leota sami leota HRPP, ma papalii lio o loipola ta eu masipao o le fast. Whaasale le anga numero 4, talatau li sale tuyoti tuto otasi, tea to ala peato o le fast, tofa li o foleni HRPP. Whaasale le anga 5, peseta vai fou te vanga ena HRPP, vui i inga sione i inga o le fast, vui se inga lava ana Nora Ahim o le Independent. Nganga e maunga numero tasi, lauano mulivai lauano e tuto tasi, te vanga Mikaele Alem o HRPP, tuala to i vao te vanga Josefo Bonifacio, SUP, Vaawao, Salumalo, Alofipo o le fast. Nganga e maunga numero 2, Ngaluvao, Mataia Velma Ngaluvao o le HRPP o le suita maitai, se wa muli le tuunga fasitoma o le fast, ma valu Mataia nafo itoa tala i manuketi o le sui tutotasi. Nganga ifo maunga mua, Lavea Solomona Paulo o le fast, Lavea tupai matuna Iulai, fiso Lavea Loia e tutotasi, Timu Iakopo Timu HRPP, Tumele toi fuataina Iene Smith o le suita maitai o le HRPP. Nganga ifo maunga numero 2, Fale Saopule Sei Maleula Vaialia Yosua sui tutotasi, foi sala lilo tuu Ioane o le fast, so oalo feo umi mene siosi o le Samoa Labour, so oalo mawai kuresa so oalo o le SUP, tolonga taua so oalo sioeli alo faifo la mese HRPP, matanga loa maka huge o le sui tutotasi. Ma nganga ifo maunga numero 3, Whaurusau, Whaatoatoa Rosa Tafi Staos o le suita maitai HRPP, la aulia le mali e toa polata i vau fosi o le fast.
Ia o tātou sui le nā mana tōle a mawhai ona toi whaawa watu le tātou lisi i le isi whaapoponga le tātou por kalame i le vai aso asau. Ai na maua fwoi le taimi o le tātou por kalame e whaatala no ai nisi o sui whaolioli ia po sui tau wā mai le vaenga fwoi leo le tūto. Tasi usi mai eilau mai mua malau whaafonga. Tō musu al tō tele o tangata. Pe ese ale mafo anga ese mafo anga o ma tu fatasi ai o tato watu no le temi ya ele o to e wonu no to au ma o ia tato va no foi a sila fo tato watu no sa mo ya meso ai ngale tai e o to e tau si al filemu le ala le o ma no fo ma na tu natu ya fo le o ma tu le ai e ai le toma na tu le manuia le tumaro ala le o ma a tonu se fa tai inga le fo le so ta tu tu no le taimi le fa fita u le ma tu la email le taimi le fai o malo e te le sa mata pena nga o mo mata pena ele tau fa ilo fo so ma fa tau va o le fionga ya le tau si la fia ta tu malo le fionga loia e o so fa tau va ia o le ro nga lu e fai va fa asia sia-onga tonu mtanga lu nga onga ia o uma na mata tala no mata pena o ai lava o maua nei to mai lau to puli e matenga lu e fatas e matenga lu e fatas e uale manui o le to malo o le mato e tele ia o ta pena nga mana nei ma uma na mata tilo e mata pena ma le fionga ia le tau pangalea ia e fatali lo finangalo tato to malo ai ngai e le se alu to tono nei vai nga fa por kiki por palemene e alwa tu e se fa no ta inga ina ia malepe matalepe ni tulanga a o lo le tau tato o tonu a wala vale fausia ina o se sa mo siliatu na lo taimi nei e le o fa pe fo la tu watu se manatu ona ina ia fa le nga ina le ti nga ma le tau tua ai la to na mo atu ya tato o le na no ta inga lava ia ina ia mafai ona fausia i lunga o bea le ma ai me o lo fali ton to e fausia to e fetutu na ai ina ia mafai ona ta atia si o tato watu nu anga i luma ia mama wa ese manu ia lau tele o lo tato atu nu wai uma atu tato ia a o tato whanau ma le tupulanga o lo fai mai le ala tu tau aveina tu langa o lo tato whanau nau iai ai o le anganga ina ia maua le ngāru lue whaatasi po ai lava o mātou to lima o le a whaasino lima e le tu malu ia o le am whai on mātou o mai whaatasi mātou te finau masa ili ina ia tūlanga i se tūlanga ma te tia fo isio mātou tu malu. Rana o mai mua mai i whaatara noanga nisi nei o sui tau wāo le pālota ai o sui tūto o tase pei ona iai o le tāua fwoi o lea whainga ona o lea alu whaalawi loa pāti fwoi lea a wainga whaapu whai ia le inga whaalawi loa lau kuko kasi la ngelo i lalo ni pāki a le mānaia lea o le tilo ti ai o le fua whai le la ua ia whaalawi loa ia sa wala au le fwoi ia le wasengo tusitala ia i loo mai le atunu ia le tūlanga o la ua ta penanga a o le si mea mānaia la u mata atu iai o sui nei e tuto o tasi uma ai tasi le tu malo le e o mai ai e sa ili ia le nufo le lai tu malo ai ngel tai ia le tau o le foi fai ka te to le felo fani tu fa tasi po ai le vala ola ue ave fenga filinga la tu malo mai ia le fie le si o le la nga lue le si e fi so ani o ala tata penanga sa fai ia ai alu o fa o le la o ai yulia io ole tulanga na wa esa sa na va ai le tu ai nga fa pe ai me se la vai fai nga filinga le tunu ai o sei tu le leipio na e sa no seu ona ole nga lu fa tas po wa mala ia tulanga foi e ta ona nga lu fa tasi a fa manu e po ia manu ia mai ia ala ma fai ona fa wow ia ole foi la mata watu o pe o fa ma na mai to ofisa e to a fa se fulu ma le fa le a fai
o sui tuto tasi mo le whainga palota o le masina le nei ia o se whai numera maualunga a o lea la ua matau atu mai le to o fasu ma le whalea e to o tolu sifuruma le lua o sui tuto o tasi lea o le a tutu whaatasi ia ma lango lava lesi ia ona tutoe mai lola le to sfulu ma le sfulu ma le lua la le na ia le la nga ia la to ia tai to tasi e fa atino lava le fa la wi loa ale tangata la to ia mo le fainga palota mana ia tele le na fofuanga ia o se te mua fo tu poi tu langa le o to tele ne sui tu to tasi e tau vai le fainga palota ia ele ku ko kasi winga le ka fa pa ko ka ia mal wa le o tu fa tasi e o pongi le la to fo ia tu fa tasi o fo ringala o se vai nga fa upu fai ia la nga le tu fa tasi tu to tasi ia le temo fai la tu fa la wilo e mana ia fo ile le tulanga pe ona ta oto mai le tato fainga palota ile nei fo tau sanga o la fai sina malolonga pupu atu tali mai ona fa wa fo le tato por kalame mole ne fiafi ia ua masalo le na ua mai asa ui puti koko sa fa pe na tau mafa mai mo mai ile tato por kalame ne fiafi ai ole vai aso le ne na fa tino ai fo se tasi o onga taua sa fa pe na vala au nai ni si o tai ai mai se sui tau va ole fainga palota ma ole ne ya o onga por ne por kalame fa pe fo i ona langoina ele komisina o Britania e Samoa ia mai se fa televisia Britania le BBC ia usi mai la mai mo la fa fonga i le sui o le komiti whaafoe ale autostala le afionga i angan malmana Rona Lee le na whaafoe le nei po kalame. I o le aunga au tū lava le nei whaamoe mui. Ia o le tamawhai lea e sosoani lea tina ina lea o onga. Sa wha tautai e se workshop mo whanawa onga i le mai le Universite o le Pasifika i Saute ia whaapea fo i ma le Universite a Wao Samoa. Ina tu whatasia ai ia le pasenga o le au whaasalalau. Ina ia au tauina ai ia waenga e patino le tau mawhainga leo waenga whaupu whai. Ai mai se le alo atu i le pālota tele a Samoa o lo mane le asoluiva o Augusto. Ia o le au tauina leo o whainga whaawai o le ngaluenga whaasalalau. Ai mai se o le whaailoa ina leo le tātou Code of Practice. E kai dei whaatinonga o whainga o ngaluenga whaasalalau. Ia le ngatai lea o le e tolu po le na whaatautai ai tātou press clubs. Ia mo tō silafia o tātou press clubs. Ia le na mawai awa noa o tātou tai tamaitai. Ia whaapea ia nisi o sui tau wātu tō tasi. Ia mao le awhiawhi nei. Le la whaatala noa ai nisi fo i o mainga whaupu whai fō. Lea o le atamo mo e mo le whainga pālota o lo manei. Ia o le Nepal Kalame, ia na tu whaatasia le Sosani Malosi lea ale British High Commission, ia whaapea fo ima le BBC Media Action. Lea na whaatupeina le whaatinonga o le nei whaamoemoe. Ia ma whai pāangai foi. Ia ma le Asosi Malosia Samoa, po le Jaws, ia e le ngatai lea o le Universite o le Pasifika i Saute. Ia ma le tato Universite a Wao i Samoa i Papa i Ngala. Ia o te manatu o le vaenga mulimuli leo le tato por kalame ia o le i wha mai ia se i whisingi atu pēra o whionga sa mantafa. Ia nisi fo i o fuafuanga whaataatia. La whaapea na nga e ai le ofisa le vai aso fo. Le lei whaftai o le me mua lava ia o tai au le aso malolo. Ia ai o le aso lua la. Enga luenga o le vai aso le niku tato iai. O le ia le official commission whainga pālota i tōna i mato. O le ua mata i le vai aso le nei. Enga luenga i le aso lua. O na matanga luenga le ofisa i tōna i mato. I le team fo i le multi-purpose team i pi ona iai.
o le a tapu vai tasi i nganga luenga le ofisa e o le lei lava i le palota te mo le palota ma le faitau ngā loa ia mai ai le palota ina le la faatino mai ia ngā luenga a whaafonga mai la tātou atunu ia ai lava ni mata au putau palota e ala le mana o mi o le IT o le lola palota o a lava ni vaenga e fia a tāpā ai i le ofisa e te le toea anga i lai mo le nuu vai aso le nei anga isa i tuna i matu le ola a whaapea ona whaatino mai ia tātou ngā luenga au nanga masani le ofisa whaapea fo ila masa le longa lai te tala pe le ofisa i sa le longa ia il whangafa le lua o le marketi sa le longa e anga ia nei ai as faroi le nei ia te tau no o atu wai wa mai tātou whaasi silanga o tātou whale palota ia matari ai wa whai unga whai vai asure nei tau no o te wa mau mai unga o whaamasinonga le whaanga solo fo ilele e lui nai ia le anga wa o le sui tau ba ia lo no winga tau na nisi na o tala mana ia ia mau mai office site fa ngora neva ia so ia po ole vai ia so fa po pongo tatu programa fa tai tele lava se ia manatua le mamalu le tinu ole ua fa manatu na o sina fa manatu pe ona sa no le fionga se montafa ia ole a fai uma mai la to nga luenga I o I tuana I mato I le fale talo le na sa no tuai ia se montafa o no winga le se to yanga ia tu I mole no ai ave ia le nei ava no se montafa mole tuai le mato fa tai tele lava e tu sai fo I malo a wai mai ia ma fa ava no mai lo taimi I le tatou polkalame ia wa lava le au nanga I le malo le tinu ina ia si la fia a o whapena ona tatou tāpenatu I le tatou whainga palota. Momoli atu le whaaftaitele le tatou paanga le komisina o Beretania I tatonu o Samoa ma le latou langolango sua ia ai me se fo I le ofiso whainga palota I le tatou polkalame le nei afiafi. Ia o le aso sale nei o le aso e ave ai le whaataua I tama malava o Samoa pe ona tātou walo atua I le nei asa talu ai ona e na o au le tamaitai I tatono nei potu ia o le momoli atua ia o whaamanuianga te le lava mo le aso tama I le sunga ia Rudy Bartley ia alui fosi le sifo I tama o taavale ia ma le tama lea ia whauatea mito ia ele ngata I le nā I o le tama fo ilea I o taftafa o se mautafa ia ale ngalo ai la la whaamanuia te le lava wa se asa ma whailo ai ia o le whaamanuia lo ia tu le aso tama I le awhionga ia tui, eri tāua la pini o le iti lai, whaasoi fua ia. Kapiko suka wa. Chat ele silo ko inga. O eba mlamala ya inga mkula fongo musika ko. Anga be. Ele whaatanga ina lo tu ina to tupe whaato sinai, lo palota whaalua e whaongai le suapo seisi, lo tau whaamatau se tangata palota, po le whaato sina fo I tangata ele anga vai na ia palota. O whainga whaala tua, whainga whaasoli tu la fono, e whale puipui ai oe pe a molia. So se sia ka ria whako singa whaala tua. E molia kula fongo. O le whaamaliaina o tūmaanga I whanua wha Samoa, ele o se alofanga pe a whai o le whaanamnauta inga ma le hanganga o le tuinato se tupe, mea aipa o se mea inu, ina ia whaato sina le tangata palota, ina ia palota mo se suitau wā. Warito ina, ke le paroka lo sui, ke le koe fesu. O whainga whaalatu o se soni ngā tūla whono, ma e ono mori ai le suitau wā ma le tangata palota. Alo whailoa tunu, manatu ilo numanai, whaata ua lau palota.